दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हाथिबान्दा गामिनि रायजो राजाफ्रा सासे हारिमु सिबिसुला रोंजों बर'नि बेरामाव गोग्लैना थानायखौ नायफैनायजों लोगोसे बिथांखौ मान फालिजों बरायफैदों। बिथाङा 2015 मायथाइयाव हाथिबान्दा गामिनि जुगामि खेराइ हानजा आफाद दानानै होदोंमोन। लोगोसे बिथाङा दामनाय देनायजों लोगोसे बायदिसिना दानाय लुनाय आरो आरज बेफोरखौबो फोरोंदोंमोन होननानै फोरमायदों रायजो राजाफ्रा। लोगोसे फोरमायबावदों दानि गोदान सरकारा बिनि बेरामखौ फाहामनानै होयो होननानै हाथिबान्दा गामिनि रायजो राजाफ्रा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बहुत असुबिदा बेमाराव गोलैना थानायखाय जोङो दिनै बोरायनो फैबाय आरो जोंनि गामियावनो हाथिबान्दा गामियाव बहुत बोसोर थाबाय। थानानै जोंनि गामिनिफ्रायबो आरो बाहेरावबो बहुत जौगामि माबा हानजा बेफोरखौ फोरोंबाय आरो जोंनि आरज दलफोरखौबो मोजाङै फोरोंलांबाय। दानाय लुनाय गासैखौबो हायोमोन मानसिया। अकल बे जौगामि माबा खेराइ हानजायाल' नङा, बहुतखिनि खामानियाव आग बारायना होदो। बिनि थाखाय जोङो सार प्रमद बर'खौहा जोङो बिटिआरनिफ्राय आरज बावहरबाय। जोंनो थारमाने ओइ सारखौहा थाब माबा खालायनायनि मोजां खालामनायनि जोंखौहा सहाय सुजुग जों नागिरबाय। रोंजों बर'नि थाखाय जोङो बहुद असुबिदायाव गोलैना थानायखाय जोंनो थाबनो बेमारखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो आरज गाबहरबाय। बिनि थाखायनो जोंखौ सहाय सुजुग आरो रां एसे माहाय सहाय खालायनो नांगौ आरो। गामिनिफ्राय बिथां रन्जन बर'खौ नायनो थाखाय जों बेवहाय फैदों। बेनि थाखाय दा बिथाङा बेराम जाबाय थानायखाय बिटिआर सुक्तिनिफ्राय अनसुंथाइ आरो आसाम सरकार बिटिआर सरकारखौ सहाय सुजुग खालामनो थाखाय बुंहरनाय जाबाय। बिथां আমি হাতীবান্ধা ফুয়াখাত হাতীবান্ধা গাঁৱৰ পৰা আজি 2 নং ততলাপাৰা গাঁৱত আমি আহিছোঁ আৰু আমি অহাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল ইয়াত ততলাপাৰা 2 নং ততলাপাৰা গাঁৱত আমাৰ এজন সাংস্কৃতিকৰ লগত জড়িত থকা মাননীয় শ্ৰী ৰুংজুং দৈমাৰী তেখেত আছিল আমাৰ সাংস্কৃতিকৰ লগত জড়িত থকা এজন খেৰাই কৃষ্টি শিকাবৰ পৰা শিক্ষাগুৰু। তেখেতক আমি ছাৰ বুলি মানো। আমি ছাৰ বুলি কৈছিলোঁ কাৰণ আমি হাতীবান্ধা গাঁৱত এদল খেৰাই কৃষ্টি হৈছিলোঁ। আমি প্ৰায় 2014 বা 15 চনত হৈছিলোঁ। আমি তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ লগত ছাৰে জড়িত আছিলে। তেখেতে সম্পূৰ্ণ আমাক খেৰাই কৃষ্টি দলটি নাম দিছিলে, তেখেতে দিছিলে যোগামী খেৰাই হাঞ্জা বুলি নাম দিছিলে। তেখেতে থকাৰ সময়তে আমি বহুখিনি তেখেতৰ পৰা আমি শিকিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু খেৰাই কৃষ্টি বুলিয়েই নহয়, তেওঁ আমাক গাঁৱত প্ৰায় আৰজৰ দলটিকো তেখেতে আৰজ শিকাইছিলে আৰু আমাক প্ৰায় খেৰাই কৃষ্টি দলৰ সাজ পোছাকবোৰো তেখেতে বনাইছিলে। প্ৰায় ড্ৰেছবোৰ গামোচাবোৰ আৰণাই তেখেতে আমাক বনাই দিছিলে। গতিকে আজি তেখেতে যিহেতু অসুখত ভুগি আছে, আমি তাৰ কাৰণে তেখেতক আমি খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। আৰু মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো নেকি আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ বৰ্তমান বিটিআৰ চৰকাৰৰ প্ৰধান চিফ শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ, তেখেতক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ বা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যিহেতু কালচাৰ বজাই ৰখাব পৰা এজন ছাৰ আছিলে, তেখেতক যাতে আমাৰ এই অসুখৰ পৰা জনাইছোঁ আৰু যাতে তেখেতে অসুখৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিব পাৰে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু লগতে অসম চৰকাৰকো মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ কালচাৰবোৰ আকৌ জীয়াই ৰখাব পাৰে। এনেকুৱা ছাৰ এজন থাকিলে আমি বহুখিনি আগুৱাই যাব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्ला तिनालि लावरिपारायाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि तिनालि फरायसालियाव 2021 आरो 2022 मायथाइनि गोदानै ओइचएस गिबि बोसोर आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारि सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबु दं। फरायनायजों लोगोसे फरायसालियाव गेलेनाय आरो हारिमु फोरोंनाय जायो। मुं थिसननाय प्रस्पेक्टास बिलाइखौ होगासिनो। जायखिजाया सोंलुनि थाखाय नैबे जानबुं नम्बराव फन खालाम 9101488399 आरोबाव 9101488399। बड'लेण्ड एकाडेमि तिनालि क'क्राझार।